Darko Tanacković, drugi mod kvalifikacija sa Serbian Throwdown 2015. Idemo. Ploča 20. Šipka 20. 20. 20. 60 ukupno. Podušene kalorije. Krećemo 10. Kad budeš spreman. Da. Kad mi kažeš možemo da krenemo. Može? Može. Pripremi. Pozor. Hop. Kreni. Okay. Odlično, minut 15 prošlo, idemo sljedeći. Dve kalorije. To je to. To je to. Ajmo. Polako. Odlično. Taka. Plus 4. Ajmo. Odlično. Super. Ajmo, 3 minuta prošlo, idemo treći krug. 9 minuta. Može. To je to, batice, odlično. Ajmo još 8 minuta, završi treći krug. Ajmo, Dare.
zaključaj gore. Odlično. Ajmo još 7 minuta, krenemo četvrti krug. Odlično. Ajmo završiti 4, još 5, 45. Ajmo, Dare, stisni. Ajmo se. Ajmo. Ajmo još jedan. Ajmo. Ajmo 5, ajmo. Imamo još 4,5 minuta. Ajmo. 6 možeš sigurno, ajmo. Ajmo 5, ajmo. Evo, punih 4, ajde. Ajde 4 kalorije, ajmo. Okej. To je to. Ajmo završi 5. Još 3,5 minuta, bati C. Ajmo završi i 6 da krenemo. Stisni zube, ajmo, to je kraj. Finish, 3,20. Tako je, ajmo. Ajmo, 3 minuta. Ajmo.
Ajmo još 2,5 minuta. Ajmo još jedan, ajmo. Dva 20, ajmo još jedan krug cepnji, ajmo. Ajmo 6, idemo, stisni sada. Još 2 minuta i 7 sekundi. Ajmo još 10 kalorija i 5. Tako je. Poslednji minut i po. Ajmo još jedna kalorija. To je to. Ajmo Dare. Još minut i 10. Moraš 5, ajmo. 3, 2, ajmo. Gore. Još minut, ajmo. Ajmo, još 4, batice. Navuci na jerk, ajde. Hop. Još 45 sekundi. Još 3, ajmo. Još 35 sekundi, još 2, ajmo. Još 2. Još 25 sekundi, ajde još jedan i malo ergometar, ajmo. Ok, ajmo još par sekundi. 10, 8, 7, ajmo, 3, 2, 1, to je to. Ok. 91 kalorija.